ngibona imoto bayingekho kuya khona emsebenzini ekuseni wazi ukuthi ngikhipha idumbu bese washalofini esuke semndeni lwazi uma ufaka idumbu efika nemoto manje imoto mayikude ususebenza ngokusebenza okwenza ukuthi bahlahle vele quality bathi awuphili nabade emhlabeni awuphili wedwa uphila nedingo kahle kahle uphila nabantu abafile uma umuntu ophilayo ngone nje right nemali nje mix abantu word matching unganeza ngifalise nje nalabantu laba ngisheza ngabona sheza yani sikamanga wakho vele banaje natsori la solution not rules iphile nabantu bayatha sampile nabantu awutobela wona thenga ngiyisent kase so this kind of tell wafowethu qhubeka lapha umsebenzi wami waseMortuary lapha bafowethu wenila wafowethu business ngalo kwi-Friday habuka nje Friday kuseni oba ngangaya usebenzini wathatha imoto usebenzini ngiso boba ngibabhalazi ngizukela nje kuseni sometime into wayenza ngasho ngakadasa control ngithola ukuthatha control ngithi wena control yile usebenzini so keep nje la uma-order asala ekuseni bona Friday ngivame bamningi vele ngifela senze ngiyayiphuzela kunankiwa ngiphuze ngibe busy lento ngiba busy ngayo ngibe busy lento ngiba busy ngayo skipper la uma-order lawa ngithi hayi ngoba sisiphushile vele ikhathi manje wo-3 taba abantu abaningi sebelandile abazoba ngoba ngeSaturday wathi ngiyile endlini hayi hambe ngendlini ngifezini ngiqhubeke nokuyiphuzela noshayela ngiqhubeke ukuyiphuzela ufonele boss isikhathi lapho so-8 ebusuku endot sacela umlandela imoto so endaweni yeso sewubaningile abantu bakho mhlambe nabo bazokufonela ayinabo ngempela ngamnangiwa ngine emotweni ngihambe ngolanda nabantu laba ababashoyo kuthe ngisabe nehoteli beyangifonela mangisaphuma endlini entodabe ozambahamba especially so sithukela ngumuntu wethu okuthi usethule simuse ushakile ayinami ngempela bayi sikhona ukuthiwa ngihambe ngileso special naleso uma ufika laphana ngimthathe lo moto ngimhambise eMortuary kamnandi change bangiphuma nje eMortuary singizungwele endlini ngihlangane namaphoyisa kushisa patrol ayimiss imoto ngisho emotweni indoda kodwa wangahamba ngemoto kangithi ngoba abantu vele amaphoyisa engibashayela balokuvimba mhlamba bafuna leyo manje ukuthi ngifike lo $200 lo iphoyisa lentombazane lithi imiphi license ngapha nelicense akunawo lapha uphuzi bine siphindulela kabi ethi lo munye ahlahle edelela no asimbophe nomuntu lo ana ngempela behambe nami ukufika lapha no police station i-Friday la ngala court awufika police station Friday ebusuku awufika police station befika yokudinga isithupha menchike ngidona indaba ebhili yakho izokhuluma manje manje amana license maphutamile wakuhamba ngemoto ayi ngempela ngiyithuba ngifika maselini lapha ngithola khona vele bebemoshiwe athi kuthiwa kade bedwa nomunye otholakala ngazi oyi-Nigeria kanjani utholakale ephethe ama-drugs endleleni zifika nje singabantu mhlawumbe sibawu-4 nje eselini lase-police station hayi vele ngiyidabele ongamnankinga bangigumula iy'ntambo laphana mithi into nje izindaba ingeni waqeda ukugcina ngithuba ibhande lokugumula ibhande ayinami ngempela wangiqala ukuboshwa futhi lawo nakhona angijwayele lento leyo yenzakalayo nifoni seniyithathile bathi ngithi amaseli besale khona la station hambe ngemaselini ngihimi before yami bathi angicishe akukho ukuthi wafonela iboss ngitshela ukuthi ngiboshiwe akukho ukuthi khona ngifonela hayi ngihlala abaselelini ngibani nalabafana hayi
ngicabanga vele nje ungafikelwa nje into eningi ngoba udabile vele ngidakwe kakhulu ngifika emnike isibhoje njengokubo yakhona nje way-to-6 kahle hayi umlale ayibavuka ekuseni ngivuka umuntu ofuna utshwala nje okuphuza kwamnjani okwabantu engihleli nabo la hayi nalabantu-ke hayi ndoda ufika izolo ngokudabiwe nakho bengitshela ukuba kusheleni ngokuhlala kwabo ungaqiqale ngi-understand iye ngihlezi sengijele ukuphuza manje sihlahlo waseyidakiwe mathi ngibona ukuphela ngisenkingeni hawo isaturday ilanga nakhona fika ukudla kushaya u-12 fika ukudla sidle amajida asesiyaxoxa ukuthi hayi kodwa mina ngibosheleni nalayo ukuthi nami ngibosheleni mina ungakhulumi ukuthi iqiniso ukuthi ngisebenza ngiphiniseni ngithi nje hayi ngitholakale estradini uzutshwala mphakathi ngoba okuningi nje ngisaqhubeka nawo umsebenzi ngibona kodwa ukuthi ngikhuluma nalabantu yebo sengifila kahle kodwa manje ngine-stress futhi ukuthi akekho engisamtshelile ukuthi ngiboshiwe kwenzakalani nengilanga liyashona nomsebenzi ongisebenzayo labantu sengibabuka ngenye indlela sekumele phela kuphinde kulale ejele ngapha ngisuka sengizizwa ngathi ngiyagula manje ngifuna utshwala hayi kube nzima ngishaya Saturday isholi la kube nzima ukulala ngiyacabanga baba usemaselila ngani ngisho le kuthiwa kusunzo yakhona manje enkantolo noma enkantolo hlambe mina ngithabuyele base yithenzo yakhelela okuhlala khona esinye ibosho ayi ibe izinkesetene wose kwe Sunday phinde ngade kanzima futhi Sunday ebusuku linki manje baba nginyini ngizizwa ngathi ngiyabula ngifuna utshwala ngicabanga nabi mangicabanga nje kuba ngathi ngiyaphuka kwenzela izinto nje ngi-understand yini hayi shy Monday befike before 8 befike bethi indoda enkantolo manje seyozuthi ibhili uzoyithola noma kwenza ngadala hayi bengibanga ngibona ubhili uvuka vele kuyagela sizodaphano ngihambe senkantolo lishile nokuphosa leli khona umuntu onomthola eJoji Dukhethi ngithi mina ayawulankinga ngesilongo nezonginika ifoni angikwazi ukufona ngeboss empezi wena umsebenzi awawe short name odade bediwe iweekend ngoba nabo ngisho themba sipresa nganani hayi litho okay man benguma ufike enkantolo benginika ifoni ngifonela iboss ishiya ngithola ngizame ifoni ishile kodwa khona ijelile ukuthi uboshiwe uyade khuluma nami ukuthi mina nginik 5000 ethi awantu wayi kube simple kanjani akayibe 5000 ngiphumene one day ejele qala wami ngihambe ngendlini ithi boss khona sakhona isaba busy mina naso dibana ngo6 uma ngibuza indaba yami ukuthi umsebenzi tuzohamba nawe internet sale game level fonela ngizomama seats so chat uthi okay vele nami inhliziyo yami into engijelayo ngithi ukuthi vele kade ngiphila kanzima ngotshwala futhi ngina 3 days ungaphuzi yebo ngiyafunga lokunzima konke nje ayi ake ngithi kubiyela hambe ngendlini ngifike ngaphuzi ngimadi ayi nangabhela lo muntu kushamsithi akufonele ethi ndoda asidiwane la emsebenzini hambe emsebenzini awufike emsebenzini nje uqala ngitshelayo ngitshela ukuthi ngibodari phela laphana boboshela indaba zotshwala akusiza izinto zomsebenzi ethinta ikhampani imali engibhadalileyo yona naphana nathi imali yekhampani kuzophoqa ukuthi samsebenza ngokuyikhandla ukuze so-called participation lapha nawo then kube right ngoba le boss siphiwa nje la vele yaphoqa ukuthi ngibuye lapha kuze ngizophothini yesheni imali yakhe but into engiyibukayo laphana ale moto abangileyo la le ayi ngathi iyo le ukuthi wathene lokusebenzisa ngafuni ba abeka mini ngemali eningi and bathi ngiyibona le moto le youth tin faviti and ngapha ungalicense okwavele la ukuthi ngibuye kusenza iyonkana ukuzoza kokhrema lathi ukubhadala ngana mina izinto awulanga ukuthi ngilike le moto yakhe ngimthele ukuthi understand moto yakhe wavele awunalicense so iyo futhi then spend ukuthi ngwash ngoba wena ngaleso sikhathi ukuthi ngomashini keep and try akuhlangene ngekhampani ayinakampela wenza kanjalo hamba emsebenzini yina infilm edumgayidla inkululana ayifume still disingithethe ngomsana
manje njengabe ukuthi ngihambe ngemoto angisayizwa kahle. Ngizacela ukuthi kuyiniwa umuntu ovele amnalayisense ethi yena ewanisebenzisana kahle nje iwade semathini selfone ukuthi ethi hayi angiyeke usebenzi noma ngiyebe imoto kwemele ayo umbone nje acomplaina ethi kimi awithi mina manje le moto yintshontsha amanzi edumbu mandese nabantu bakhe lukazi ndilo ngala yizo company baje ukuthi ukuthi wathi asayifuni shithi manje ufuna ukuthi stand ungayini imoto ayibafuna nomsebenzi ngawiyi aphela mezokumenda bayamanzi phela ehlangene kampani ke upotha vele bana ntsai emqhubele la imoto le futhi yona le ufake ingini fit obuye ubona ukuthi kunzima la sasa umsebenzi kanjani le moto futhi na futhi ushita yiye phela mezokumna kanje la wafele lo siyawulinda ukuhlasa company ayala mshini sashe kuzomala simata for potential amqhubele ngayo la lembo yona futhi le family and bafowethu into engibokwazi lapha le moto le ngiyiwa yona yiyo vele le embalini game of the nation vele usebenze kanulu aphela manje umuntu vele usebenza kanulu kuba nzima ukuthi uyele vele waso start futhi kufonela ngoni umuntu bayingekho kuyakhona emsebenzini ekuseni wazi ukuthi ukhipha idumbu bese washadofini esending nilwazi ukufaka idumbu ehlala nemoto manje imoto mayikude nje usebenza kunye umsebenzi okwenza ukuthi bahlahle vele ubone ukuthi wathi awuphili nabade emhlabeni awuphili wedwa uphila ngokuthi wahle kahle uphila nabantu abafile ngawukuthi manje ngisho uthiwa abangani bakho i-weekend wehamba bafuna ukuphuza nayo ukuthola ngale emakhaya bini kuhlatshiwe kunomsebenzi owenziwayo awukhona ukuthi uye khona uphila ngabantu abafile kahle kahle athinta izinto ey'ningi ey'thinta umndeni awubiko hithi and futhi enye into mina engibukwayo ngameza walayo abafuthi ngiyamehlezisi bangana kakhulu umuntu osheshana ukukwata sizwe ukubona ukuthi ahle sokuphila kwami nabantu konzima kangokuthi umuntu okhuluma nami elabheka ukuthi uthini ngoba ngenhliziyo ngane kakhulu nje kangokuthi uba ngathi nabantu nje nami umhliziyo ngale ngishaya ukukwata futhi nje ungaumlisemsebenzi into limela usenampinga izinto engobole bridge vele abantu enisebenza ngamisebenza abantu vele abanje manje nje uma umuntu ophilayo bona nje emeradi newanimene nje mesabana ukuthi kubona ngathi ungameza ngifanise nje nabantu abamsoshes amabona ishize yayisimani kakhulu vele anakhe sebenza ngayo sebuzima ukuthi impilo nabantu bayahlala sampilo nabantu notobela wurlatel ngayisa nje sort start gawa ordo to the pose ukuthi lot vele nemakhaya saya ukuthi ekhanga sebenza side waphela umuntu bayotshela ngomsebenzi nabo and understand abangisho ukuthi abile ukutry bembuza into to basebenza ufanele ayidwa usajinje nasekhaya evien lot angikhondo mhlawumbe ukuthembela kahle impendula mele kube ngathi abantu balinda ishort iqini tsoda nomsebenzi ayine hemselo wow nazi football and that blah don't get it kodwa bekumsi about in the very most yabo njenga meeting isikhathi esiningi abana nabo babeli abantu abakwazi ukuthi yethola ukukhuluma abantu abaseceleni mhlawumbe siphazamisana esitradini masiphazamisana about sinto abathe uma-drive abadaphila abantu amangithi mina ngitshela day tunes ngiyashesha ukukwata kakhulu ngihamba kubanje nje eyoding imane ezogcina ngifake iklingile ngiyafowethu enye into engiyibukwayo vele since promoted ebapha maseyeni bomthaka nesiyedeli ngempela ngiyofunda umsebenzi wosena lapho nje ndashashe ngiyibukwayo nje yongawusiza vele what I did asophuza ama asophuza nje vele neso stress leso angahlahla ngifuna ukubiyela nje tothali le utshwala futhi awazi ngemejani thola mhlambe nomsebenzi olaja idoma tinha way easy to hardcore but ngiyazaleza evidence on it seeking
Tuesday at the drawing and so at I'm to and it was hard sometimes to see beauty. But we have a vein on 7 side.